amahoro abe kuri mwe mwitanga mutagaragara ngo urwabyaye rugira amahoro. Amahoro abe kuri mwe ba mama murira imiryango. Amahoro abe kuri mwe baba b'intwari mukora ubutitsa kubw'ibyiza by'abanyu. Amahoro kandi abe kuri mwe mwataye buri kimwe kubw'umutekano w'imbaga nyamwinshi. Nta magambo yavuga ubwitange bwanyu, mwemeye guhara ubukumi bwanyu, mwikoze ibigezweho nk'abandi bakobwa, ahubwo mugaharanira umutekano n'ituze by'abo bose bagendana n'ibigezweho. Nta magambo yasobanura uburyo tubashimye. Mu bihaho gukorera igihugu cyawe uri umugore cyari kizira abagore b'ibitangaza baciye ako kagozi kari gahambiriye iyo kandamizwa. Tariki 8 z'ukwa gatatu buri mwaka aba ari umunsi wahariwe abagore muri rusange, ariko ntitwakirengagiza abagize uruhare ngo uyu munsi isi yose ibizirikana ababo bacu n'abashiki bacu muri rusange. Colonel Labi Bradley ni umwe mu badamu bakomeye kandi bubashywe n'isi yose muri rusange, cyane cyane mu mateka y'ingabo za Amerika. Uyu muntu yafashwe nk'imbohe n'Abayapani, aho yari yarateze ku cyambu cya Pearl mu ntambara y'isi ya kabiri, afungwa amezi agera kuri 37. Muri uko gufungwa yafashaga abandi bafungwa, akemera agatanga ifunguro rye, akanashakisha ko yabonera ibitunga abo bose bari batabifite mw'icyo gihe cyo yari afunzwe. Mu gihe inkambi yari afungiwemo yababozwaga mu 1945, Colonel Bradley yakoze mu gisirikare imyaka isaga 30, aho yaje gusezera mu 1963 afite imidari n'ibihembo by'ishimwe bigera kuri 34. Ku mwanya wa gatatu turasanga Lieutenant Colonel Marcella Hayes Ngi. Marcella Hayes Ngi ni umwe mu birabura, akaba umwirabura wa mbere wabashije kuba umupilote w'indege mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hayes kandi yize muri University ya Wisconsin mbere yuko yinjira mu gisirikare, ndetse yaza mu gisirikare mu basirikare 55 basoje amasomo yo gutwara indege ari umwirabura. Mu mwaka w'1979 Hayes Ngi yashyizwe muri bato ya 394, yari yoherejwe mu Budage, aba umwirabura wa mbere ndetse w'umugore kandi w'umuyobozi mu ngabo. Hayes yasezeye mu mirimo ya gisirikare mu 2000 yambaye ipeti rya Lieutenant Colonel. Mu mwaka wa gatanu turasanga Major Anne G. Fox. Major Fox niwe mugore wahawe Purple Heart. Ku batazi, Purple Heart ni umudari uhabwa abasirikare cyangwa se umusirikare waguye ku rugamba cyangwa se wakomerekeye ku rugamba mu ngabo za Amerika, akawuhabwa mu izina rya perezida w'igihugu. Major Fox yahawe uyu mudari kubera ibikorwa bye nk'umukuru w'abaforomo mu ntambara yo ku cyambu cya Pearl Amerika ihanganye n'Ubuyapani, aho yafashije inzirakarengane zitabarika, aho yabashaga kwita ku barwayi ku bitanda 30 icyarimwe. Ntago yakiye uyu mudari gusa, ahubwo ubwo mu gisirikare hahindukaga imigenderwaho ngo wakira umudari wa Purple Heart, yahawe Bronze Star Medal mu 1944. Major Fox yitabye Imana mu myaka 93 mu mwaka wa 1944. Mu ya kane turasanga Admiral Michael Howard ni umwe niwe mwirabura wa mbere wabaye umugaba w'ingabo zirwanira mu mazi za Amerika. Yarwanye kandi mu ntambara ya Iraq na Amerika izwi nka Desert Storm na Desert Shield. Ikindi kandi Michael Howard niwe mugore wa mbere wabaye Admiral w'inyenyeri enye. Nimvuga Admiral wumve umugaba w'ingabo zirwanira mu mazi. Abagore nka Howard ni urugero rwiza rw'uko ushobora gukora buri kimwe cyose wiyemeje gukora uramutse ubishyizemo imbaraga n'ibitekerezo byawe. Mu gihe abandi babibona nk'ibidashoboka, Howard kandi si mu gisirikare gusa, kuko anafite impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza muri siyanse n'ubugeni mu bya gisirikare. Mu ya gatatu turasanga Lieutenant General Patricia Holoho. General Holoho niwe mugore wa mbere watoranyijwe akemezwa nka Army Surgeon General, bishatse kuvuga tugenekereje umugaba w'ingabo zishinzwe ubuvuzi. Holoho yibukwa nk'umwe mu bafashije abagera kuri 70 bari bakomerekeye mu gitero cy'ubwiyahuzi cyakabwiye kuri Amerika tariki 11 z'Ukwakira mu 2001, cyagabwe na Al-Qaeda. General Patricia Holoho kandi ni umwe mu bazeye system nshya y'ubuvuzi kandi nziza mu gisirikare cya Amerika n'ubu bakigenderaho. Mu ya gatatu turasanga Colonel Mary Herring.
Colonel Harry niwe mugore wa mbere winjiye mu cyiswe The Women Auxiliary Army Corps, ayobora unit z'abagore mu mahanga. Harry yararwanye yaharanira ko abakobwa bakinjizwa mu ngabo atari gusa mu ntambara, ahubwo no mu gihe cy'amahoro bakabasha kwinjira mu ngabo. Yaharaniraga kandi ko abagore bagira ububasha bwo kwirwanaho uko byagenda kose. Ubwo yashidikanwagaho ku burebure bwe, yasubije agira ati, ntabwo bigusaba kugira metero 3 z'uburebure kugira ngo ukunde ugire ubwenge bukora neza. Colonel Harry yapfuye mu mwaka wa 2005 ku myaka 97 y'amavuko. Ku mwanya wa mbere turasanga Private Katie Williams. Private Katie Williams yari umugore w'umwirabura wabayeho mu gihe cy'intambara y'abaturage izwi nka Civil War. Yahoraga yifuza kurwana ngo afashe igihugu cye, ariko bakamwangira ku bushake. Yaje kwiyandikisha mu yandi mazina atandukanye. Abagore nka Williams bisaba kwibeshya, bakarwana, bagakora ibishoboka byose ngo abashe gukora ibikorwa n'abagabo. Yakomeje kuba mu ngabo gutyo kugeza ubwo yaje kurwara aho yakoreraga muri New Mexico, aho yaje kuvumburwa ko ari umukobwa, aza gukurwaho impeta za gisirikare ndetse aranasezererwa mu gisirikare, aho yaje kujya kwibera umudozi abaho mu mahoro kugeza igihe ashizemo umwuka mu 1893. Nk'umugore wa mbere wakoze mu gisirikare cya Amerika Buffalo Soldiers. Nzabategurira icyegeranyo ku Buffalo Soldiers, hano byatwara umwanya munini. Ciao mwandike muri comment abifuza ko twazakoraho ku ikiganiro. Private Katie Williams nk'uko twavuze haraguru yaje kwitaba Imana mu 1893 kandi akibukamo umugore w'intwari wagize ishyaka ryo kurwana ngo afashe igihugu cye, aho abandi baga baratinye ariko we agatera yambere. Mwakoze kubana natwe, siga comment ku cyegeranyo wifuza ko twazagukoreraho. Yari Muhire nk'ibisanzwe gutegurana kugezaho ubucukumbuzi bw'ubwenge hano kuri Mrmltv. Duhure mu bindi biganiro. Ciao.